Juan Velasco Alvarado, Perú marca pa Pushakninkar, P. Orca Morcan y Arcacercan, Uxumak de Apushimi, de Ley Nishkanta, Yapan Kayukunata Perú marcacho, Reginapak, Regtikunapak y Punchaunin Sino Canampak. Ewarishka Chuskuchunga Watanam, que Kichwanzik, y Joaquín Kayukunapis que Perú marcantikcho, Teno Punchaunin Rekiashka. Semi Kanan, Kechob Sayukarintik, Yarparintik, Arikanan Yagragmi, Kichwayantikta, Parla Kurintik. Noja Kecho Niramo Kanan, que Carvas Marcachomi, que Radio Payarque Camon, que Lea Nishkan, la Escuela de Aire Nishkan, se Ministerio pa Yanapagnin, se programa radial, se Kichwayachomi, Carvas Marcachoyarjun, Domingo Nakpa, que Domingo Koyapa y Arjayamon, se mi Kushikushun, se mi Arparishun, y se no yanika mushakepita, Yapan Wamran Tikuna, Yapan Yachakiway Kunacho, educación inicial Nishkancho, primaria Nishkancho, secundaria Nishkancho, Kichwachopi Yachakuyatun, Iske Yachecho, Iske Hayucho, Kananka Kantak, Shumak Maito Kunapis, se Maito Imaninzikmi, se Maito Grinzik, Kichwayacho, cuadernos de trabajo en lengua quechua. Se tapsishishun Imapak, Shumak Wamrantikuna, Yachako Wamrakuna, Yachakuyanampak, Kayanampak, y Senopa, Markanzikta, Shumak Yawinatinapa, Tikinzikpura, Kainakunapak, Itapis Mana Kainakunziktu, Semikananka, Yachatiko Karpis, Policía Karpis, Salucho Uriarpis, Político Karpis, Autoridad Karpis, Kichwata Parlanantik, Yachanantikmi, Kai Sinakunapak, Kainapak, Shumak Kaweman, Charinapak. Se yo llamo que una, Kanan una Harik, Kichwayantik Papunchaunin, Kanan una de su manam Yarpashun, Watatumarak, Mecho Techoke Karpis, Parla Kurishun, Shumak de Kai Kunapa. Kamkuna Kaverchi, se yo llamo.